Yes, Kanonya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri twumva mu masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha kuri twumva mu masaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha kuri twumva mu masaha yo ku gicamunsi biraza guterwa no ku ingenga yawe ihagaze. Yes, murabona yuko rero twamaze kwiterekana ababwete makuru yacu rwose abagenda avuga kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko tukibanda rwose mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ni byinshi cyane rero tugiye kuba tuvuga muri ano masaha nimugoroba, muraza kunyemera tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye. I Burundi noneho ibintu byakomeye, i Burundi ibintu byakomeye ndetse bikomeje kuba ibindi nk'umunyemerere mbabwire ko amakuru ndimo nakira ari uko uwitwa General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi yateranije inama idasanzwe, ikaba ari inama yahujije ingabo z'abayobozi by'umwihariko b'abasirikare. Ni inama yahuje abanyapolitiki bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi, hari ibyo bizeho. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru ya nimugoroba, muraza kunyemera mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko baba bari muri Korine Munanira, baba bari muri Korine Murangara, baba bari muri Korine ya Tongo, baba bari muri Korine ya Kinazi, baba bari mu makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi tubasanga Bubanza, Bujumbura, Gitega ndetse na za Cibitoke, hose 5 kuri 5 baradukurikira. Tubaye ikaze rero abantu badukurikira rero bari Zimbabwe, Zambia, abantu badukurikira bari Tanzania, abantu badukurikira bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, abantu badukurikira bari za South Africa, bari Canada, bari hirya no hino. Tubaye ikaze by'umwihariko muri hano kuri Duniani Content TV. Ni mu masarero ya nimugoroba, birumvikana ni amakuru agezweho. Muraza kunyemera dusimbukira mu mujyi wa Bujumbura tubabwire uko situation ihagaze, nyuma yuko uwitwa General Neva yamaze gutanga itegeko yuko ingabo guhera ku isaha y'isa 11 zuzuye zigomba kuba zageze mu mujyi, ndetse paturuyi ikaba iri mu by'imbere muri rusange. Turaza gusimbukira ahitwa Igitega, tubabwire rwose iby'ubuyobozi bukomeje kugenda bushinzwa amanyanga, uburiganya, ariko abakaba ari abanyapolitiki bakomakomeye babarizwa muri CNDD-FDD. Turaza kubikomozaho, turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemera dusimukire rwose ahitwa mu mujyi wa Uvira, turebere hamwe deployment idasanzwe y'ingabo z'abarundi, turebere hamwe kwicwa kuremereye kurimo kuragenda kugaragara ku ngabo z'abarundi, turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa za Cibitoke, tubwire uko situation ihagaze. Ubu tunavugana rwose drone zacu zo zamaze no kuba ziyashinga amatako, ndetse natwe tukaba turimo tuhagera amajanja. Turaza kujya mu ishyamba ry'ikibira tubapresentinga, tubabwire uko situation ihagaze. Imyitozo kuri FDLR irakomeje, byose turaza kuba tubikomozo, ariko kandi rwose tubiva imuzingo 5 kuri 5. Rero utari wakora subscribe nta kindi usaba, biraza kugusaba gukora share ndetse no gukora subscribe, kugira ngo aya makuru rwose ajye abageraho ndetse abagereho ku gihe. Nyamuneka yes, twirukanse cyane rero sindi butinde, reka dukubite tubangura duhita twinjira mu makuru nyirizina arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ariko duhere mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi, ariko mu gice cya Uvira. Ni Uvira kugeza amaginga yamaze guteranya imbaga nyamwinshi y'abayobozi mu gihugu cy'u Burundi, biga kuri buri kimwe cyose gishobora gukorwa Uvira nigwe mu maboko y'izasarambwe. Maze igihe mbabwira ni Uvira mu gihe izasarambwe zaba ziyifite n'ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Mbabwira ni impamvu ikomeye ibi bintu byaba ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, nuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gihuza imbibi cyangwa se gihana imbibi n'igihugu cya RDC. Iki gihugu bihana imbibi kikaba ari igihugu gicumbikiye imitwe yitwaje intwaro myinshi tuzi ibarizwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mitwe yitwaje intwaro rero nta yindi, harimo za Red Tabara. Iyo mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi harimo bita ya UPC, harimo iyi mitwe za FNL, harimo imitwe igiye itandukanye na za FRN. By'umwihariko bose usanga ari bamwe mu bantu bavuga yuko rwose demokarasi y'igihugu cy'u Burundi bagomba kuzagisubiramo, ari demokarasi igenda ku majyambere y'abaturage, ishaka kubaka igihugu. Ubwo rero ibi bintu byose abarundi cyangwa se uwitwa General Neva
iyo abifashe akabikubita mu cyitwa mu gafuka agaterura umunzani urapima ukenda guturika, kuko aravuga ati mu gihe n'ubundi ibi bice baba bifite twebwe nk'abarundi cyangwa se twebwe nk'igihugu cy'u Burundi nta mutekano twaba dufite muri rusange. Akaba ariyo mpamvu rero ibyo byose bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari nayo mpamvu izi nama zikomeje guteraterana zimwe zigaruka ku mujyi wa Uvira barebera hamwe uburyo ki bashobora gukora buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nuko ubu tuvugana mu bice by'umujyi wa Uvira abarundi benshi bari kugerageza kwataka mu misozi igiye itandukanye yitwa za Kiriba ndetse na za Runingo, bose bari kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba barashwe n'iza Sarambwe. Ibi byose rero ubona ko ari bimwe mu bintu bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi muri rusange. Reka tuve hano tugaruke gato Bujumbura. Mu kanya gato gashize nibwo itegeko rimaze gutangwa ry'abasirikare uburyo bagiye kujya bakoramo amapatruye, ariko ibi bakabikora mu masaha y'ijoro. Ibi bakabikora mu masaha y'ijoro, bakabikora mu masaha nyine abaturage nyine bakeneye umutekano. Ibi rero bemeje ko bigiye kujya bitangira ku isaha y'isa 11 bigakomeza saa 12 bigakomeza saa 1 saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 mpaka abandi ba mu gitondo baje gukora baje gukora patruye. Yasi birumvikana rero ibi byose ni bimwe mu bintu navuga yuko nyamuneka bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, bishobora kuza guteza icyo nakita ibibazo bikomeye cyane, nta nubwo ari ikibazo kuko izi patruye nubwo zimo zirakorwa, hari amakuru agenda tugeraho yemeza yuko izi patruye zikorwa ariko zikanakorwa harimo n'abadashaka ko igihugu cy'u Burundi ibi bigakorwa, harimo n'abadashaka yuko igihugu cy'u Burundi n'ubundi ibintu cyagira gute cyabikora. Ubwo rero ugasanga n'ubundi nubwo General Neva ari gukora ibi byose n'ubundi icyitwa umwiryane ntabwo gishobora kubura, ndetse no kuba aba mu barinzi bamwe umutekano bashobora kuba bagira bagenzi babo nabi mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi demokarasi igenda ku gitutu, demokarasi idageza abaturage ibyo yabemereye bayikureho. Ubwo rero n'ubundi urumva yuko byaba Red Tabara n'ubundi tatatse nk'uko babivuga ati yamaze kuzenguruka uyu mujyi wa Bujumbura. Urumva ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gifite ibibazo. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri mu kaga ndetse n'akangaratete. Nk'ubu dukomoze gato hano Gitega, ni Gitega kugeza amaginga ya inama z'urudaca zikomeje kugenda zirema, ariko izi nama zikaba ari inama n'ubundi zikomeje kugenda zigaruka ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu mujyi wa Bujumbura, ndetse ibi binatuma igihugu cy'u Burundi kigaragara nabi ku ruhando mpuzamahanga ndetse no kohereza abasirikare muri RDC. Izo nama rero zimwe zirakorwa, gusa izi nama nubwo zimwe zirakorwa, amakuru amaze kwakira nuko byose bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babihanduringe birangire, kugira ngo bigende neza. By'umwihariko ariko aho ni kuri kote nyine ubundi igihugu cy'u Burundi, ariko n'ubundi ni ibintu ubona yuko biri bugorane cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka yenda ibi nabyo tubive ahubwo tugaruke gato mu ishyamba rya Kibira. Ubu tuvugana mu minsi yashize nibwo nababwiye yuko katanyamaza aba FDLR zajyaga gutya zigakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ndababwira ati nyamara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi katanyamaza aba FDLR zikora ni ibintu bishobora gushyira igihugu mu kangaratete, ni ibintu bishobora gutuma uwitwa General Neva bagomba bamufata nabi cyane. Ariko ibi byatangiye kugenda bigaragarira aho abasirikare bamwe na bamwe b'imbonerakure bakomeje kugenda babasanga nk'ahantu bishwe cyangwa se bahitanwe mu buryo navuga ko budasobanutse, bakabeshyira inkuba, bakabeshyira Red Tabara, bakabeshyira benshi bagiye batandukanye. Ariko ukuri guhari nuko igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ari igihugu gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane, ari igihugu gikomeje kugenda gikoresha imitwe nk'iyi y'abagizi ba nabi
muri rusange. Yenda ku muhanga bw'ibyuma bazi no kutubwira iminota kugira ngo tuze kugenda tugendana neza. Reka tugaruke gato tubwire ko hano Cibitoke naho icyo navuga yuko gikomeje kugenda kigaragaramo imyiteguro idasanzwe, ndetse iyi myiteguro ikaba yamaze no gutuma ibintu bihindura isura, ikaba yanamaze gutuma ibintu biteza ikibazo. Abaturage baravuga batese ibi bintu birimo biraba ni ibiki, nyine ni ibintu byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara ndetse binatera ubwoba by'umwihariko abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashyigiremo umutaalamu abakomeze abamere n'andi makuru asigaye, nge turaza gusubira gutinya bahaguruke bishure Amerika, bishure Uburayi, bishure n'uwundi wari wese ahagurutse avuga boye gusha bwoba. Barerekanye ubutwari mu kwirukana abo ba koloni, abo ba imperialiste muri Goma. Simbona igituma bashishikara bajugumira ngo Amerika iravugize ngo Uburayi buravuze. Oyaye nibahaguruke babandanye ibikorwa kugwanira ishaka ukwigenga kwa Afrika, kuko niberekana ko bari nico bashoboye bizotera n'umwete n'ibindi bihugu bishobore guhaguruka navyo vyikureho abo ba imperialiste. Ubutunzi buri muri Afrika, amapetrole, amagaze, amadiyama, mazahabu, makortani, za minere zose zirirare zikenewe muri ibyo bihugu by'Uburayi birahagije kugira abategetsi ba Afrika ntibongere kunamira umuntu n'umwe w'umutegetsi mw'isi. Nuko rero ivy'ubwoba biheri. Hanyuma sinorangiza ntakebuye Uburundi n'Abarundi. Burundi n'Abarundi bagomba kumenya ko ivya demokrasi ntibikunda, ivya demokrasi ntibishoboka. Erega no mu bindi bihugu nta ivya demokrasi ntibibaho. Ivyo vyo kuvuga ngo amatora ngo ibiki, ivyo ntibibaho. Usanga kenshi ari abo ba imperialiste, ari abo ba Amerika bishiriraho uwo bagomvye kugira ngo bashishikare guteza akavuye n'akaduruvayo no kwiba ubutunzi bw'abaturage. Ico gituma rero Abarundi bari muri opposition n'abandi bari mu gihugu biragoye kuko urumva abahari nuko ni nk'abantu banyaze igihugu, bacigaruriye bagikoresha uko bashatse. Abo muri opposition nabo n'abanyantege nke, haba mu vya politike no mu vy'imbaraga za revolution vyo gukoresha inguvu, bose n'ugukonyera. Nta ndongozi bafite ishobora kubaja imbere. Burya igihugu kibuze indongozi, kibuze umuntu afise vision, kibuze umuntu arinda ashobora gufata ingingo akavuga atari ugupfa no gukira ndahagurutse. Ugaca usanga n'abantu bavugira ku ma YouTube, bavugira ku ma media za TikTok, ariko ugasanga nta gikorwa kihari. Kuko mu gihe abagwanya ubutegetsi bwose bwa CNDD-FDD batari hamwe, badafite umutima umwe, badafite vision imwe yuko igihugu gikwiye kuyobogwa, niyumvira yuko bikigoranye. Gaca usanga muri bo hariho abantu bironderera ibiti gusa, kuba bo baba ministre, bo baba depite. Ngaho murabuze byose kuko CNDD-FDD ikomvye byose. Nzoraba utwo duti mugwanira, utwo twanya mugwanira ko muzosubira kuronka muhagarara. N'ivyo rero nagomba kuvuga. Mu gihe hatari injyamunyo, mu gihe hatari abantu barinda, mu gihe hatari abantu bafise vision yo gushira Uburundi ku muyoboro mwiza, niyumvira yuko igihugu kikirushe
igihugu kikigowe. Ibindi nabyo byo kwiteranya n'ibindi bihugu, ivyo vyovyo urumva ingaruka ziri ku muryango, ingaruka zamaze kudodora ku mupaka w'Uburundi. Abarundi mwitege ibihe bidasanzwe, mwitege ibihe bitoroshe, ariko mukomeze musenge Imana. Imana ishobora guca inzira y'igihugu kigatabagwa. Nuko mugire umunsi mwiza.